Ginoo, pakit mo kaya kami ing pakalulo mo, at ibiya mo kaya kami ing kaligtasan. Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka timurin. Pamamasa aking maya pabalita ag pangkangsanuan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga na karing Hudyo. Tiburan nyo ring alagad yu kang wan, at iwan minyayang patutu tungkol king katutuan. King ako, kailangan kong patutu ning meto nga tao, sasabihan ko iti bukod para king ikaligtasyo. Iwan may ngari yang meto nga sulu, ang makasindi at saslag. At may bisa kayong miyaslagan sinaguli king kayang sala. Dapat atin kung patutu ay git palak king patutong binyenang wan. Ing dapat apawaga nakako ningigpako. Detimurin dapat ko patutwanda king ingigpa yang mitubot ka na ako. Kapatid, may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyon ng igpampan ng anak, panibanal na Espiritu, may payabak po. Daon tayong kapasalamatan kaya katamong pamangnimba, kaya katang simbambeng, kaya katang simbang ganingaldo. Isipan tamo po sana yung kaya katamong tema, karing daratang novena ng areti, yung kaya katang kapasalamatan, yung kaya katang daon. Inka kong kapasalamatan, inka na akong daon. May thanksgiving, may offering. Bala mo, po masyadong mapanalbe TV, pero bala mo ating pong meto nga TV channel, atin lang team song, tang thank you, thank you, thank you, thank you. Basta puro siyang thank you, thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you, thank you, thank you. Puro siya manita na okay yan naman ta, tang thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you, ana. Okay yan naman po ito. Pero masanting nga siguro yung kapasalamatan, dagdagan tayo pa. O ngayon mo, pasalamat ka. Nanggawan mo, ngayon pasalamat ka. Kunyari mo, tang, salamat, maging kang maya papengari kaya kami. Bilang pamagdaon ko kay kapasalamatan kaya ka, maging ko sanang gawin ko nagyo kung maging kong maya payanak kaya ka. Uy tay, kapasalamatan. At inyang katumbas sa biye, kaya katamong babalik. Kaya ta mismong, pwede mo namang mismo kaya taong tinanggap tamong kapasalamatan. Noon pwede mo namang, taong salamat po, amo mo. Kunyari, minsan natin kung din na makakasal ken salamat siya ka rin pengari na. At pangako na, yan mismo maging yung mayap king kayang pagumpisa na ba yung pamilya. Kapasalamatan at pamagdaon. May thanksgiving, may offering. Makanyan niya yung kakatamong piye. Makanyan niya yung kakatamong tema ngayon ng simbambeng. Isipan ko po mga bitang maragula Christmas tree ken potang alina po Advent season.
Potang magumsan itang talagang Christmas season. At dinanda kayo pong mga lating card. Baluya po tang card na ning potang gagawa kong regalo at inyong malating card. Then ko po makabit my thanksgiving, my offering. Ingka akong kapasalamatan, ingka akong daon. Pwede may kabit ka. Salamat po. Mipaldan ko, keng sakit ko. Kaya idawon ko. Sumahap ko karang masakit. O samasak ko yung biya ko. Ikay pong bala. Eh naman po itan, dapat itikang daon kayo ng pisamba na 5 po. O kaya may daon kang pera, ali po. Something so personal to you that it could be your commitment even up to our new year. Our new life. Tenda ko pong halimbawa na yan. Len tayo po yung kakatamong ebanghelyo. Len tayong ebanghelyo king kapasalamatan at king pamidaon. Len niya po, iwan. John was a burning and shining lamp. Iwan metong niyang masalang sulu. Sa bagay, yan tapong lelanganin ng Diyos. Ing kagana-gana, ing mumunang lelangana, ing sulu. Let there be light. King Genesis 1:3. At karina, sunod-sunod yung may gimbiya. Masakit kasing may bibya kaya dalungdong. At akakita mo po yung kaya katang simbambengi. Madalungdong. Eko po siguro maswelong magsimbambengi tamo nung alas 6 na naningabak. O kaya itang balo ko po meto nga pari, yan ay karakalamisa kaya simbambengi. Alas 4 na paninggat panapon, magsimbambengi eh. Akong mag-share, pero panamdaman. Ganing aldo, tinanabang misa. Hanggang alas 6 ng abak, mayari kami, alas 7:30 kay Pumbaryo. Eh, muna panamdaman ng simbambengi. O yung misang ganing aldo, uling masala. We only celebrate our evening and dawn masses in the sharp contrast of darkness and light. Nung lumawi ka siguro kayong matas kayo ni, yung tingandron, lawen may St. Jude, madalumdum na parang aluwang bale, meto niya yung lugar na masalang, yan yung madalumdum pa, impisamban. It is in the background of this reality, nakakakita mo yung ulaganan ng sala. Hanapin po, karen ka nung batuin. Only in the darkness of the night can we appreciate the stars. Emo naman ka nung akit deng batuin. Emo akit santing at sala. Nung masala. Kaya totoo, chula rin batuin, Ken? Ano man mama ko? Walang potang dadalumdum, karin mula yakakit. Potang dalalumdum, potang alaning aldo, karin lang titingkat. Makanya niya naman din, meging batuin kimbiyata mo. Ding meging sala kimbiyata mo. Ding taong minantabe kaya katamo. At chula, kanitang madalumdum. At linto lang lalo, niyantang madalumdum. At chula kene. Pero mas akilala mo la at lulto la. Potang kayong sitwasyon ng dalumdum. Ito po yung mumunang punto. Pasalamatan tala rin taong meging sala king biyata mo. Nino po rin meging sala king biyata mo. Detang minantabe kaya katamo, meging gabeta mo. Nino po detang minantabe kaya katamo, nitang madalumdum yung dadalanan tamo. Nitang may nata mo. Timo po, potang rin may asawa. Nang kay kembiyeda, ating daratang madalumdum. Ne po. Potang bayo lang kasal pa na ligaya king Diyos. Papuri sa Diyos. Ne? Potang medyo papatinala. Panginoon maawa ka. Potang ano talaga. Kunin mo o Diyos. Amo na nitang. Darawon mo na nga sa kunin. Pero daratang po kembiyayan. Sometimes we feel we need marriage counseling. Ne? Nang kaya we only feel marriage listening. Ne? Itang counseling, ay kailangan ka ng ating counselor. Ako, sometimes they go here for marriage counseling. Potang pagramdaman ko, apansin ko, kailangan da ating taong makramdam karela. Itang nga sabi da mo yung burida sabihan, tang maging malino. Potang sasabihan da, the more you express it, the more you verbalize it, it becomes objective and then it becomes clearer for you. At yun mong taong makramdam. Mantag, ining gawon mo, ining advice ko kaya ka, ining masanteng. No.
Pasalamatan tala retang netang panahon ng kay may bugtang malili ka rin kaya katamong tingwanan king biya o maging masakit yung biya kayong pamilya ating minantabing kaluguran, kumpari, kapatad. Pero hari, siping balik, kayang pisamban ang maging sulu kaya katamo. Dakalapungin din kayo nakanatalasawa. Apansin ko, potang tilang problema rin may asawa. They make it so private. Up to the point, bala mo sakit. Mo pa niya biyan ang yang kanino. Nakasakit, makasawap karela. Nung ating kayo mo pong taong apagkatiwalan, asabyanan, hindi kasiran, da kahusgan, da kapangwento. Kailangan manakita mong sulu at detang maging sulu kimbiyata mo. Salamat po kaya kayo. Maging kayong sala kimbiya daring pamilya. Makanyan muna ang puputang ni daratang abagyo kimbiyata mo. Itang mapali kang mapali buntok. Sabihan da po niya itang magaral ko, never make major big decisions when you are emotionally unstable. Potang kang muang. Ka magdesisyon. Pagsisyan mo. Ka magdesisyon. O, kaya ka magsalita pa mo, nung sinabi mo, mabalik. Bakit po? We have to calm the storm. Bala mo nung bagyo, kapaluluan, mo sasaganan. You have to calm the storm of emotions that blurs our vision. Anyan yung kayo, may kakakrimen kayong makanyan eh. Sabihan da, ba't ginawa nyo yan? Nandilim po ang aking paningin. Itang you were blurred by strong emotions. It can even be not only strong emotions, but even with negative emotions such as ita pong doubt and hate, distrust. Salamat karetang taong potang mapalita buntok, baluda katamo antabayanan. Sulula naman deta potang mapalita buntok. Even our education, ding may garal kay katamo, salamat po kayong pamagaral tamo. Bakit po? Potang may garal kay the enlightened ones. Sala, bibibiyata kayong masala kayong pamagaral. Detang pepagaral kaya kayo, detang minantabi kaya kayo. Pasalamatan nyo lang yan yung Pasko. Aliwa mo netang ninang may regalo kaya kayo. Ing maulagay tang may kapagaral tamo, balo tayong gagawan tangin mas masanting. May kasawap kaya kayo, krempengariyo, minantabi kaya kayo. Salamat karela. Sa bagay, kanitang dark ages, sabi the monasteries are light of the dark ages. They were flickering light during the dark ages in terms of knowledge and faith. Uling kanita rin, barbarian silang many muna king historita. Even the Roman Empire, during the greatness of Pax Romana, the peace of Rome, may bagsak ya ka rin barbarians. Makanan niya po yung maging sulu, yung kaya katamong kasalpantayanan. Sinduda yung pamanalangin, deng libro kipkupan dala, penyilab dala, ring dakala libro, dapat the philosophy, the history of humanity, the philosophy of the Old Testament, in the Old Testament, may preserve la po. At maging la namang sulu. In times of confusion, potang tatakot tamo, potang makababad ta kayong kasalanan, at yuta kayong kadalumduman. Potang ikamong dili kayong madalumdum. Potang you are tossed by the sea, sapul-sapula na kaning alun, alakan direction. Iti po yung grasya ni kaya katamong misangin. Pasalamatan tala ret ang taong minantabi kaya katamong during those days. Pwedeng kanitang may sakit kang may sakit, ating minantabi kaya ka, migbisita, migpalakaslog, sinaw, may kasaupan. It can be even you lost a loved one. May itong po madalumdum kimbiya tamo iti. Ating ang kaluguran kimbiya, may walaya kaya katamo, may walaya kayang pamilya. Pero you were never alone. Salamat ka rin taong areti. This light kept us warm, remembering our own baptism as parents and godparents. Pota pong maminyag ko, siguradong ating kandila. Potang maminyag ko, siguradong
at inyang kandila yung ninong, ampoy ninang. Ela mo po sana simbolo din ni Kerito. Maging lapong tutu. Kimpamaminyag. Itakasing neng kay, akalingwan tamo itang ulaga na ning kaya katamong kasalpantayana, chulangan deta, para mangin tamong milabas taking masakit na biye. Nya po gen keng parokya tamo, at impong katikista, bayo binyag, they explain, then catechist, they explain the faith and why we are baptized. Ating rito mismo. Salamat ka rin maging sulukin biyata mo. Dapat itang kadwa, ating pong challenge, ating kong invitasyon kaya kayo. Nano po yung adahon tamo. Kalupa ng one, pwede tamo naman kayang maging sala karang aliwa. If you want to be light, I suggest, we must endure being consumed. Or to be light is to endure burning. Potang maging kang sala ka rin aliwanti mo, maging kang sala ka rin anak mo, nang kaya may buka naman mapuput ne. Nang kaya maging kang sala kang kaluguran mo, panay yung mawawala o panay may antabayanan. Nang kaya may buka naman magisanan. Sa bagay naman, even John as a light was consumed until Jesus began His mission. Niya ta maging yung sala iwan, tutupin, niya mismo, uling maging yung sala, bayo kang Yesus. Niya tang may pupudne, kantaya tinala ka Jesus king kayang mission. John as light was consumed until Jesus began His mission. May sukul yargo, pepa sukul de, hanggang tibtab de batal, balaya morgo, may gisan niyang sandila, at karinya sinili, sala, at masala ng sulong Jesus. Nung eka bisang magisan. Okay mo po. Ewan niya si Sinjan yung kaya kang sala. O neng kay bala mo sayang, ating kang kandila, may gamit. Ating kang kandila, maka-display la. Neng kaya ano pa nga santing den kandila ngayon scented la pa po. Ano pa nga santing nga design. O neng makalunos neng kaya den kandila, maginala mong dekorasyon. Nomi si Sinjan. Muna, na makakaing mag-brownout siguro, nakalupa ka nitang madalumdum alang sulu, kayong baryo. Sana yung kaya katang sala, maging dekorasyon. Tunay ang mamantabek yung panahon, ang madalumdum ka rin aliwa. At potang bisa kang maging sala, sana makasadya kang edayapansin. Potang parati kang papapansin, ka talaga sala. To be light is not to be noticed, that you are not to be the focus of everything. Uling neng kay pota sinjan may sulu, mo naman sinjan sulu tsaka may lawen. Naman sinjan may sulu tsaka may yamong yang lalo. No, it becomes a background of what you do. Makanya na rin tunay sala. Laman papakilala. Laman papabanggit lagyo. Naman mimimuha nung mo man na pasalamatan. Bakit? They only serve as light. John himself, yan tang dintang ni Jesus, may wala na. Makanya niya naman ni San Jose, Chuyay San Jose, babat bigla yung may wala. Alay man sinabi, dapat may ginyasala kang Maria po kang Jesus. Muna man yung kaya katamong sala, kalupad rin yung sulu, yan yung kandila. They have to be protected. Bagyan mong mangin, bagyan lang mituloy na electric fan, madala. That light should be protected. Anya po tapong ating kakasal kene. Warit ilang candle din kakasal. Baka pa nabiling ko kang noy-noy, kabitsula kita nga lang electric fan ako. Ano karakala pa maiin din pamilya. Kunyari mo, makasiklod lang mo kanya. Middayo. Yung kandila ng babae, ay, muna yung mata yung babae. Ha? Siyempre, itang katuwangan ka dito, pupulayan din. Sinjan may kaya anak ko nga ito. Magugulo na. Ne? Misa naman, tanduming kayo. Pota pong kakasal kayo, ayaw di din ang dakalad, papil-papil detang kayo. Ito namang mismong kandila, mismo may silab uling, ano karakala kaya bitaw papil-papil.
Let the candle be the candle itself. Ano yung karakala design? May silab naman, sinobra yung sala. Papadda niya naman yung katuangan. So, yung man ako, with light, we have to protect it. Ngayon kaya kasi, madakal makasiralog. Gagawa kang mayap, marokan da. Gagawa kang mayap, ibuklat da yung dati mong meging biye. Gagawa kang mayap, magbayo na ka, bubuklat da pa yung may labas mo. But you have to protect the light. Paboren mo na ito. Yung ginuwi, naman interesado kayong may labas mo. Yung ginuwi, interesado yaw. King kaligtasan mo ngeni at king paitungulan. Iting kaya katamong sala. Manwala ko naman po, that light is our light of faith. Ing tudong sala mo naman, ing kasalpantayanan tamo. Potang manalangin ka. Potang ating kasalpantayanan. Potang ating oras mga di. Diyang madulumdum. Ditak-ditak ting sala. Because even in the midst of darkness, tandanan niya po yun ang diyang anti-katindiing dalumdum. Manyindi kang metong kandila. Sambutan ng dalumdum. Ing malating sala. Yan yung kaya katang kasalpantayanan. Bisak pong magyari katang metong kwentong, metong ayanak. At suya po king karelang bale. At tila pong tindahan palengki. Uning niya pandiling anak daw. Ing anak kay niya, suya po kay second floor. Mamyalong niya, kay kwarto. At tila pong kasambahay. Magluto naman kay lalam, kay kusina. Ding miyasawa, chula kay palengki, karon lang magtinda. But it's, pwede mo naman, kanyang poblasyon, karelang tindahan. May silab po. May silab yung luluto na nining kasambahay. Bakit? Magluto yan, may pagkwento yan. Pero may silab yung kusina. Ang gantang akit na, masisilab na yung kay lalang bali. At suya kay baboy ng anak. E diya panikan. Uling kusina, kay nga lele na yung ngeran, may silab yan po. Malati yaman bali, pero adwayan 2 stories. Yan tanging tatang, at suya kay palengki, akakin o rin bumbero, lalabas lang. At inyatang masisilab, na. Kaya pa sinana, itang silab, itang asok, manibatan kay lele min bale. Hanggang realize na, yung baleda yung masisilab. Aro, pulay po, iba't palengki papunta yung baleda. Akit na yung anak na, tsuya po kay second floor, kikyak-kya. Punta palang masisilab. Nakaman munang mateli, deng mata mo, ilang langi la pala rin mata mo kayong palining api, yan po, asok. Munuha, bugla, deng mata mo. Punta palang kayong silab, you will not see. Muno abuklat kayong kaplas, sampong langi larang mata mo kayong kapali. Bali po yung tatang yang may kalapit na malapit. Mas malapit ka kayong agyuda rin bumbero. Ikit na yung anak na, makadungoy kay second floor, magigisa na yung balena. Kikyak kayong anak. Siyempre, kilala na yung boses yung tata na. Anak ko nga na, lundag ka nga na. My son, jump nga na. I will catch you nga na. Sa luwanda ka. Kaya na, isa puwanda ka. Lundag ka nga na. Taanga na, makanano ko lundag, na. Da na ka man nakakit, nga. Kasi daramdaman ni tatang na, gulisa ka na. Nga na, anak, lundag na ka. Naman importante, tang akakit mo ko. Importante, anak, ako, akakit na ka. Lundag na ka. Bali po, nung linundag yung anak kanita, it is already the eyes of faith. It is the light of his faith na inepaboren tatang na. Ita mo man, yung kaya mo nakakit kay malalyari. Yung kayang kasalpantayan ng tana mo. Yung maging gabeta mo, yung maging suluta mo, yung maging salata mo. Karing panahon. At tunay madalundog kimbye. Iting kaya katang imbitasyon. Tenta ko pong assignment na. Pwede pong yung misa ngayon ni gana kanyo lang buritang pasalamatan, maging sala kimbiyata mo, kayong miyaliwang paralan, at kadwa, pwede tayong idawon, yung salita mo, maging sala, kareng aliwa. Kilagyo ningig pa, puan nga na, panimba na Espiritu,